mabende biro yuore nyasino. Kawadhi weche mamoko ni jatend piny Kenya William Ruto osidhayanga kar gedo ma senta mibiro tigodo kaka kachwalo chenro mag bero weche mag pith rech kod luo e kar dak ma Kabonyo Kanyagwal e sub-county ma Nyando, chenro madhi muonyo siling bilion 1. E twak mare oyango ni magi e achiel kuom ajenda mag dongruok mane ochano e alwora ma Nyanza ma bende geto nyayo chenro mag chiemo kendo bero uchumi ma pachoka. Oyango bende nodhi duogo limo Kisumu kapok higa ni orumo mar neno ni gedo ma senta no orumo mondo mi ochak chenro mag pith mar rech kaka owinjore. As we have wapi makofi Leo mimi nimefika hapa kwa sababu tulikubaliana njia ya kubadilisha Kenya, njia ya kubadilisha taifa letu ni kupitia miradi na mipango ya maendeleo. Si ni kweli jameni? Ya maendeleo. Si ni kweli jameni? Mimi nimefika hapa leo sababu hapa Kabonyo mmengojea hii mradi vile gavana amesema miaka 20. Lakini mimi nataka niwahakikishie nirudi hapa mwaka ujao. Fish is one of the items that is going to help us sort out the challenge of cost of living by making sure that get food in the body of Kenya. Tumekuja hapa katika mradi na hapa tumekubaliana na serikali ya Hungary. Hapa tunaweka pesa shilingi bilioni 1 kujenga hii mradi, kuhakikisha kwamba tutakuwa na fish pond, kuhakikisha kwamba tutatoa